Sesifikile nendaba zanamhlanje sikwethulela zona bunqopha kusuka emzimkhulu wendaba eAuckland Park eJohannesburg. Nanzi ezithujileko zanamhlanje. I want to see and I feel very strongly about it, what transpired during these plea negotiations. Mr. Karim and an entourage had been seen yesterday going out for lunch at a shopping centre in the Western Cape. Ukulalelwa kofakazi bukaVusimuzi Khet Matlale befanele kwenzeke namhlanje kuthulisele ngenyanga kaKhukhulamungu kanti ngapha umunye ufakazi uSalim Karim ebefanele avele ekomishini kaMadlanga batsho ubonakala adla isidlo semini eKapa. Service la ipho asikhoni ukuthi sincedakala ngendlela kungakhona niyabona ukuthi kunjani niyabona ukuthi kugcwele kanjani. Izakhamuzi zilila ngokungatshejwa nabafuna isizwe ema-ofisini wakwaSASSA bathi kunokuthi umraro lo usonjululwe urahagala uyaphambili. Kwaba kuhle ukunibona nihlezi nisilindile ukuthi sinethulele indaba zanamhlanje zesiNdebele. Akwande mzomkhulu. Ikomishini kaMadlanga ithulise godu ukulalela kobufakazi ngoVusimuzi Khet Matlala begodu kuvele nokuthi batsho usomabhizinisi weTlhagwini Tjingalanga uSulman Karim ubonakele asidla isidlo semini esithabathabeni sentolo eTjingalanga Kapa ikibe kufanele azokwethula ubufakazi. Lokho njengomana ikomishini iragela phambili nokuphenya insolo zobulelesi ubukhohlakali kunye nokuqabheleka kweziko lomthetho welizweli. Emba wamaSewula Afrika ukulalela ubufakazi bomsolo wobelelesi uVusimuzi Khet Matlala ajanyisiwe kwakhathesi. Lokhu kunjengombana amagcwetha akhe avumbulule amalungelo wakhe akhambisana nesigaba sama-35 samalungelo wobuntu ngaphambi kobana kulalelwe icala lakhe lokulinga ukubulala begodu athi afuna ukuzwisisa ukuthi yabhala njani ikulumiswano ye-IDEC mayelana necala lakhe le-Medicare elifaka hlangana ubukhwabanisi. For instance, if there is, let's say, a Section 205, Section 204 affidavit opposed to, I want to see that because I want to see in that what transpired or what was admitted in that statement, number one. But number two, I want to see and I feel very strongly about it, what transpired during these plea negotiations. Ngemva kokudosisana isikhathi eside ubufakazi buthuliswe mhla ilanga lilinye kuKhukhulamungu wanonyaka nje begodu kulindeleke ukuthi uMatlala afake istatimende sakhe phambi kwekomishini ngaphambi kobana kudlule in-29 zikavela bahlinze. Ubufakazi busuke badlulela endabeni kasomabhizinisi weTlhagwini Tjingalanga uSulman Karim yokuthi batsho uKarim ubhalelwe kuvela phambi kwekomishini le-izolo kodwana wabonakala asesidlweni semini enthabathabeni zentolo eTjingalanga Kapa. Late in the afternoon yesterday, we received two different whistleblower reports, both confirming that Mr. Karim and an entourage had been seen yesterday going out for lunch at a shopping centre in the Western Cape. Ukulayelwa kwekomishini kuyaraga. Abanye abantu abahola isibonelelo sikahulumende eMbombela eMpumalanga basola iSASSA ngokuqinelisa imali zabo ngaphandle kokunikelwa inzathu. Izakhamuzi zithi zivakatshele ama-ofisini wakaSASSA bafuna ukunikelwa ihlathululo malungana nokungafumani kwabo imali yabo kodwa nabathi akhange batshejwe. Imjeje emide ebanga ukusilingeka ebantwini. Izakhamuzi zakaDantshi ePinari zithi iofisi leSASSA libhalelwa kusombulula intshijilo zabo. Service la ipho asikhoni ukuthi sincedakala siqhamuka ngetimali mama letimali basiboleka ande siqhamuka ebusuku la ngabo mathu sihlala lapha egedeni sibasemlilo ekugcineni babhizi baronta lapha kasikude laba assista ngathi Siyazama kakhulu ukuthi sisebenzisane noSASSA bathi asiphumeleli ngendlela kungakhona niyabona ukuthi kunjani niyabona ukuthi kugcwele kanjani. Nakusenjalo iSASSA ithi imali yesibonelelo sikahulumende iqineliswe ngonobangela wamahlelo wabaragako wokubuyekezwa kwemininingwana ekuhloswe ngayo ukuqinisekisa ubunikazi bamambala kilabo abahola isibonelelo sikahulumende. So imbangela yaloko ukuthi
bantu kufanele ukuthi bavuselele isasa isystem yayo lesebenzisako ihlangene nalamanye ama-department lamanye ama-banks ba-department wherever la usebenza khona noma nakukhona imali lengenako ku-account yakho so sesiyakhona ukubona lokho. Ngokutsho kwemphathimandla zesasa ihlelo lokubuyekezwa kwemininingwana elenziwa ngengigaba kulindeleke ukuthi lirage ukufikela lapha bonke labo abanentshijilo basizakala khona. Ukubhubha komdlali webafana bafana neMamelodi Sundowns ngokuzibulala kutshengise ukuthi amadoda agandeleleke kangangani ngokomkhumbulo. uJaden Adam weminyaka ema-25 uzibulele ngemva kokulwa nokugandeleleka ngokomkhumbulo. uAdams uzibulele ngemva kwamalanga ambalwa abuye ukudlala kubafana bafana ibhigrini yephasi. ISouth Africa isathukiwe ngokubhubha kwaka-Adams. Udokotela womkhumbulo uDr. Koketso Tsebe uthi iSouth Africa kufanele ikhuphukise khulu izinga lokusekela abadlali ngokomkhumbulo ngoba nabadlali abanengi abalifumani isekelo laneleko ngehlangothini lomkhumbulo. Mental health is a necessity. It forms an important part of a holistic human being. You still need the physical ability to work together with the mental aspect, which actually calls for a multidisciplinary approach. Kubonakala uAdams abhujelwe babantu abambalwa ebachitelene naye ngokulandelana emaduze. Ukokwakhe ubhubhe ngaphambi kobana isiqhema sebafana bafana sidlale neCzechia eMexico bewabekwa ilanga ngaphambi kobana ibafana bafana ibambane neCanada. Ngo-2023 nakho uAdams wabhujelwa mnganakhe obekadlalela iStellenbosch FC uOshwin Andres owabulawa ngokuhlatshwa. Udokotela Tsebe uthi abadlali abamadoda bagandeleleke khulu nakulinganiswa nabafazi ngonobangela wendlela abakhuliswe ngayo. Men are raised the upbringing that says you have to toughen up. But we have seen other males, men, athletes opening up. But also then it creates more encouragement. I mean, we've seen in June it was Mental Health Month to say, please speak up. Ukubhubha kuka-Adams kulimaze umkhakha webholo yephasi lonke begodu nakunento ekufanele isitshaba siyifunde ukuthi kanengi ikoro yezemidlalo ichugulula impilo yabantu abanengi kodwana bambalwa abaphetha ngobuhle nethabo ekuyinto ekufanele imphathimandla zezemidlalo ziyiqalelele khulu. Asiqala umbono wakho mbukeli ngokubhalelwa kwabo babo ukuthi bakhulume nangabe banemiraro bagcine sele bazibulala. Nakho umbono wakho uyalandela mbukeli. Umbona ngembukeli SABC ayizukuthweswa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Nasibuya entolo. Asifincile namachachacha akhona azabantu kanje amabhebhenene azabenziwe makuke noma yini oyifunako inyama. Babhincile abosobesa nabonobesa bathi ningasaba lolana amazinyo kusasa. Sisaraka nendaba lapha mbukele nazikuphundileke indabezi uyazithola ku-YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku-Facebook. Asirage nazo. Kungelesithathu namhlanje njengemhleni sixoxa ngendaba zamakhetho noThando Xolo Chembeni ovela kwa-IEC eMpumalanga. Siyakhumbuzana ngokuzihlolisela ukuvota ngomana kuzokuvuleka godu ukuthi abantu bazihlolise. Akwande baba Chembeni kuyokuvulwa nini godu ukuzihlolisela ukuvota? Kufuneka ini umuntu nakafuna ukuzihlolisela ukuvota? Uzihlolisela kuphi ukuvota? Silotshise Mhathi. Sizovula ngomhla ka1 kuya kumhla ka2 August lenyanga ezayo kuyobe kumgqibelo nesonto sivula ngo8 ekseni sivale ngo5 ntambama. So sinxusa wonke umuntu ukuthi alungise imazisi wakhe olhlaza noma lo wekhadi
noma lo wesikhashana ongakadlulelanga isikhathi umuntu abe umuntu weSouth Africa ngokuzalo abe eneminyaka eyishumi nesithupha noma 16 kuya ngaphezulu loyo muntu fanele azi ukuthi uzoregister noma hlolise lapho ahlala khona ngoba ngesuku lokuvota uzovota lapho ahlolise khona so ngokugcina sisho ukuthi umuntu ufanele azi ukuthi uzibhalisa yena mathupha akathumeli umuntu ukuthi ayombhalisela so ukuthi abantu bangabhalisa phi bangabhalisa ngomhla ka 1 or 2 edition zethu zonke zobe sivuliwe noma manje ngaphambi ukuthi kufike uAugust bangeze emahhovisini wethu aka-IEC bazohlolisa khona noma basebenzise uhlelo lwethu lelo online registration bangene ku-register to vote at elections.org.za bangene khona bazihlolise khona so yizo indlela abangazihlolisa ngazo lezo. Baba uThembeni sithokoza isikhathi sakho namhlanje. Sithokoze Mhathi, sithokoze nababukeli. Sithomile isiphithiphithi sokugoduka kwengoma endaweni la kuwiselwe khona ingoma yamaNdebele. Lokho kunjengomana ayaphalala kusasa amasokana amatsha endaweni ezahlukahloneko ezinamaNdebele eMpumalanga, eGauteng neLimpopo. Inkomo zithengiwe kuyabhagwa kulungiswa nokudla amahlangothi wonke. Umbiki ndaba weSABC uzihlanganisele nakumbiko. Uyaluyalo endleleni zeMpumalanga. Imveni ziyehla ziyenyuka nenkomo. Kubhinqelwa ukungena kwamasokana amatsha kusasa. Nevunulo yamasokana amatsha iphothelwe ithulile ngikhwameni zakhona. Baqedile abomma ngayo. Nakuzingholwana ziphazima ichukela zilinda abasokana amatsha ekseni. Abosomnyanya bathi babhinqe baqedile zonke imfanelo ziphelele. Akunamuntu ozokubulwa indlala. Sibhincile ikhambe besilithethe nabantwana sabayisa kubobaba sibuya nabo kubobaba nasibuya nabo kubobaba mtele muti ke sithi ukumunyamunya ene nokuthi ke sithi ukuhlafunya nabathengisi benginkomo baba bazinala bathi soli isiphithiphithi sithomile nebusiness ikhamba kuhle batsho bayathoma ukuyibona into efana nale. With all the children, the boys coming back from the mountains, and it's just going crazy. I think more than 100 cattle sold so far this week, and we're making ready for a busy weekend that's coming up. Sasekuseni kuzabe kuthe khiya entradini ezimagega nemakhosaneni wendawo kulindelwe abomaduma abothisila abanye sebazazi itsho kusasa bona babo banike bona. Njengoba nasi thule bona kusasa yabuya amasokana umbiki ndaba weSABC uMabhande Mthombeni ukhulumisana nesifundiswa esibuye sibe mhloli uDr Mateo Mugwena othole incwadi yembongo namagama wamasokana. Mabhande sizwa bona uMaduna ukhulumisana ukuthi izinto ziyachuguluka zibuyela endleleni yakade kunjalo na? Kunjalo Cedric kuchukuchukuluka izinto zibuyele kanyeni. Njengomana utsho nginayo uDr Mugwena. Asikwamukele Dr. Mangenengena aphalala kusasa utlola incwadi ngemmongo zamasokana kunye nengoma. Ngukuthetheni ihubhululo lakho lenzileko lingangani? Akwande Mabhande ngilotshise ababukeli emakhaya. Ihubhululo leli lingithethe pheze chumi leminyaka emihlanu. Ngenza ihubhululo leli lenze bonyana ngikwazi ukubuthelela zonke izinto ezazingakahlali kuhle esizweni samaNdebele lokho nakuphume ingoma khulukhulu ngamabizo wamasokana imbongo zabo kanye nenranga njalo njalo. Leli hubhululo ke ngilenze njengoba naliphumile nje nasibhuku wakhona ikhona incwadi yakhona ikhona kulapho imumethe khona amabizo wamasokana abophahla phahla abo maduma abo litsi abo thisila njalo njalo. Ngiyo into engikhuthazile kubonyana nambala amabizo aso kufanele amaNdebele bawasebenzise bangasasebenzisi amabizo la ayesetshenziswa sisizwe sabaPedi aboliduka abomsweswe nabothulare ngoba bebavusa amakhosi wesizwe sabaPedi before 1800 ayevela khona lokho sikutracer sikuthola ngokuya kwenranga zamasokana
ingwenyama unyabela waboshwa ngo-1883 ingoma yayivele ikhona before 1883 ngamanye amagama amandebele ukuze basebenzise amabizo lawo wabapedi kungombana basuke ba-influencer namkha baqahelwa ngamalimi amanye afana nesipedi kungakho ekugcineni bagcine sebathi amandebele ingoma sinayo ingoma ngiyabapedi akusiliqiniso leyo that's not true. Nawukhiphako lencwadi yamukeleke kangangani esitshabeni samandebele? Kwakwazela baba amandebele athabile incwadi le bayifuna phasi phezulu bangithindile ngemitato bakhona abanye abangithokozeleyo kwamakhosi namakhosana nabosolimi njalo ngombana lokho amabizo la khona akusi mabizo engizithomele wona mabizo engiwathole ebantwini abadala lapho bebavusa khona bobamkhulu babo nabobamkhokho nabokhokho babo. Nayi isokana nalibuya engomeni lithoma ngokuzibongelela ngesibongo sabokhokho nabokhokho babo njalo eze nabo bamkhulu bakhe up until lapha azofika khona abonga khona ubabakhe. Siyakuthokoza Dr. ukuba nawo namhlanje. Thokoza mina baba. Cedric Sathindambo sizibisele studio. Kezemali ranta linzinzile nalinganisana nezinye imali ezikulu.